ijoro mubwira mushobora kwitondera ibyanditsemo byose ngo ni ibyawe bizogenda gute neza ukagira iki amahirwe none si cyenda kubwiye ngo ushika gushira amazi iyo sawa yongeyeho gusoma ijambo ry'Imana buri munsi ukaronka umwanya mu gatondo ugasoma igice ku mugoroba ugasoma ikindi cyangwa ukanabisomera rimwe mugabo ukabyamamo kongera ukaronka n'umwanya wo kuririmbira Imana muri no myaka y'umwijima buri munsi ukabera amazi igicaniro ndabifurije kubera amazi igicaniro buri munsi abagira kontabilite bijya bintu by'amakontabilite biharuro iyo ugize kontabilite neza buri munsi ihinga ryose rihera bimeze neza ukwezi bizohera bimeze neza umwaka uzohera bimeze neza upfa kubishyira ku murongo ryahari buri munsi ndabifurije ko umuntu wese yo kuba igicaniro kiba buri munsi mu izina rya Yesu. Igicaniro rya kabiri igicaniro rya kabiri cyo mu muryango nababwiye ingene tudateramiye agakiza urubyaro rwononeka dutegerezwa rero kurondera mwene abana batazotwagiriza imbere ya data wo mu ijuru ngo nabaye nabi kubera ababyeyi baje bari bameze nabi. Igicaniro cya buri munsi mu nzu abana ukabigisha usenga ukabigisha gusoma ijambo ry'Imana ukabigisha no kuririmba mbega sibyo ukabona witwararitse ibikorwa gusa uzobaheza uzoza kwikangura basigaye bameze nk'abandi bose none kutabafatishije ijambo ry'Imana uzosanga bameze nk'abandi bose bamere nk'abo bigana bamere nk'abo biriranwa hari utangwe kwata ngo mbega byagenze gute urazoca ibigene byagenze aho byaguye hari warababuriye umwanya kandi ntuzubone naka bazobwira ngo naka umugore namutaye nanaka umugabo yaramutaye byapfuye igicaniro cyagize gute cyarazimye umuriro ukiriho igicaniro ntawovana n'uwundi ntibyokundi nta mutima wo kuvana n'ubundi byoshoboka oya genda rero ukabona ugomba ko wifuza ko urugo rwawe rukomera genda rukomereze mu gicaniro amen akira iryo garuka naho wabona bimeze neza n'inyuti ejo umwasi arashobora kuza konona iby'iwanjye reka ndamwitange nibere ku gicaniro cy'Imana uhabaye bizogenda neza. Igicaniro cya kabiri ni igicaniro cyo mu muryango umugore umugabo abana bagahurira muri Kristo Yesu bagahurira mu ndirimbo mu mazabu mu masengesho iyi myaka tugezemo n'ibintu kandi ibyo bikaba iminsi yose watawutevye ukabaza waraba wasengesheje abana wasengesheje abana hanyuma bukeye mugahurira hamwe bigaca biryoha gusumba mugabo igicaniro mu muryango kikahaba ndakibifurije mu izina rya Yesu. Igicaniro cya nyuma ni igicaniro cyo ku rusengero mu nzu y'Imana hari igicaniro murazosoma witwa Ana yaretse ukuvuka kwa Yesu na Simiyoni barerekeye mu rusengero. Ana ngo yarapfakaye amaranye n'umugabo w'imyaka 7 gusa acyaravuga ati Mana imyaka yose sigaje kubaho nzoyimara mu rusengero. Iyi myaka y'iherezo tugezemo rero abantu agaciro ku rusengero ntako bazi harose umwanya arajayo cyangwa akareka ukamenya ibintu byo kuyayata mu rusengero. Ndiba uko myaka ya kera nkijya mu gakiza nagize amahirwe ndakunda urusengero hanyuma rero nahora numva mvuye hanze nakubititse numva ngwaya dayimoni banteye numva ntameze neza nkaca ninjira mu rusengero Imana shitse ngaha numva ndushe numva umengo ndangwaye ariko nagomba ndagusabe nze guheza miga nahindutse amen
hajya mbiga heza gatasubira niyumvirize Imana wabikoze kumva nakize agasigisigi gasigaye naho ndashika hanze karamukanye na bene data kashaka gaherera nyine mukuramukanye na bene data harimo umuti kaca ntaha nakize byashiriye umudisho urusengero kugira none munsi kuva nk'ijoro gusa none munsi ndakunda urusengero naho nuba nafatiriwe n'ibikorwa nama nibaza mbe basha barasohoka barasohoka ngapfuma ndabona aho bagisigaye muri bitanu nk'idunyamu bagaca bakatijana umugisha w'Imana gaca kugenda gutwaye kandi gamana aho wandika abandi mu rusengero ntacyo yandikira iyo nari nafatiriwe naho wari wahabonye ndabifurije gukunda urusengero twebwe Imana iradufasha ari iwacu turafise igicaniro cyo ku rusengero nicyagiye navuga mwene data turi kumwe turafise igicaniro kandi kiri umunsi ugoye umunsi wo kwa mbere umunsi ugoye kuko ni umunsi w'ibikorwa